Mnonga kureba ngu Oria TV West Station keji kana kutanjira mnonga aha program center tutura bebale mnonga yosibire no kola kandi kampa myengu izoba lyarenga kurunji nibanyeta Esther ahurira mutebekansa wa program eji kandi erizoba nakuletera omushyo kumanywa nka Fausta omushyo gunakora ebya wedding binjo muri 20 tukarebaga omushininga shi omukazo okukora emirimo keji ejine mirimo kumanywa nka hadne bakonka abishi omurembo gubihire yo kujangu emirimo yabo baje bakora bitwa bishi tubasa kugikora so guma program eji ndio nikuletera omushyo gunaworebe okwe mirimo yeje kwa kugikora nakutangira mnonga program Fausta tugambire nendo yanjura batakumanya ninye nakira amazina nabanyeta Twire Fausta ndiga Katete nokora mu gwa holding harha abishi bace ninga shi wotari actually niwo unabanza kureba bakora umurimo kogo tugambiri wo umurimo go kagutandika umurimo kurga kare nkantura ninye gombo umurimo gw'emikono abwa no mukushoma kwanje nkani nyenda obwiro butabetukirya abana ushanga no kwate bikankana no bishara ngo wasemeza nko muntu wamwihamu umwana nkantura nincetenga munonga nagumza munasoma secretariyo stiru byaguma bye byo mukono hati nzire natandika welding nagira nabe naferirwe chance yo kubasa kusemeza omuntu nimbasa kwata ecyoma nkigite niheme kindi cyoma nuko kuna tandikire ntyo welding yani basteka te kukochine kurga kankine kurga kare hatoke ijota kujangwa joining umurimo hino wabe no manyo gukora obwa wedding tugambire okeja watani mukutandika umurimo ogu hine munwani wanje wabera ine workshop eyebe bintu uwo mushija twasaramu twagera ngo tukora amaka nanye nasima mukama kushanga nafuno muntu unashangire nakora umurimo gunabe ninyetenga nanye naguzwara na muntu twafwarubire kwingana kikwega kukore imyaka 2 yonka nkabana yegire bikwatire ne murimo gwa holding byo oka oino muntu nko mukazo wabire warebireho nakore emirimo keji wabo nchwahurire no joti nyono ko mukaza abo emirimo eginekira ko babashije ukajoti nanye ningubasa kine mukazo udabe narebireho konka nyine birivo mutuma yo kujya ngutaro umurimo go gukorwa mushijana no umurimo go gukorwa mukazi umurimo go gukorwa mushijana mukazi nabasa gukora otakatanchiro ngo umurimo go gukora bya welding oine emirimo ndije wabe wakozireho nkabanza nyonka some bya secretariyo nkabanza kubaho secretary umukanso yitege yambarira nkani nkora na department ya engineering kuna Jerome nuko natandika okusubira emyenda y'abana mu Central Market aho ntwayi narigire ndukwizo mu bya holding atajo kane shemirimo eri mwene umuzungu yakwetse comfortable iwabo nchi wajirigire mo kenda wija house be no terumshana no koreje mirimo eyabinji bakujangwe gumire ateje mirimo abantu abinji tugire banke mirimo egumire konka ne mirimo yanki kandi erikura kutasya sente abo kubogo murimo no murimo go kutasya sente ya burizo kikashana no muntu wasitama hamo kategereze sente yabara kwezi sente yabara kweze gumire munonga abo kwezi kwaza kwa no shanga warira amabanza sarare yene iza ushanga rukuza kushashura amabanza konko go murimo gwitu no guzamo banofuna ka sente ka burizoba omuntu akikuretera order yakwereza deposit ya miliyoni nkemwe umurimo guriyo gwa miliyoni nkitano akwa miliyoni emwe ugiteko mbyo motandi kokora aha muheru akuretere sente za wakatomi ati niwezi kugera mugaso estare cyo kurinda buri kwezi twenda kumanya uko izoba lyawo iwe ndukugendera joba bwabushesereje nimbasa gukora
emitwaro nka 8-10 hagati aho. ubona bakoze Eje ne sente ya buri izoba bwo kuba amashanyarazi gagaruho nabariho kose hamato njyano ra machine ejo ukujosyaho ariho kose bwajaru nkakanse kakaya kuwana ureba hariya ariho bwa reki ubwo kuboneza embuga ariho kose ufundukizo bwa tap hata ubwo no bunto bukuba ninkora buri izoba kandi buri kundetere sente nango muntu akuretera order ati ni mbwende shanga yakureta order y'umuntu nka 50 ubu mukora ate binde ohirewe binde bimukora hanibi ntwose amiji n'amadiriza na gates konka bwo kugira ngo mwanya gwito gutukoreraho numuke buri kimwe cyo natoka kiteka nkahi aha display hati nice cyo kureba nimba nyine album buri kintu cyo nakora nkitere kishani kugira ngo na customer yiza ari kucenda mwereke kishani kiri abo ko emirimo yite myingi mwene birye ya order so no customer kwa kwijana aenda nkoruiji omworeka kishani cyo kumanya ngo mwereke bishani nimba nyine mu designs nyingi then wa choosing yari kwenda mukorere ito ntikira kukozesa pipes mwene byoma tuine pipe ya 1.5 by 1 tuine pipe ya inchi tuine pipe ya 40 2 mm by 2 tuine pipe ya 60 by 80 tuine 48 konkezo pipe nempango zitukora mu gates konka mija mingi ntukira gakora mu 40 na 1.5 by 1 pipes. hati tugambire aha imbere za ukokora nokora nabojo benshi nibona areba wa benshi to kumatuba ko kujerega kare bakaja aheje binwe mwe to kujibasa ujo korenka akakoro bininga mene nkebi byo kujangu ori umushikino kora nabojo benshi tene kuteganisa kine kikunteganisa na kimwe nyo kinabandize gukora nkabanza nabanywana bona kuko kubareba bona n'abantu banje nekintu cyakubankinde maninde bogogo kumanta nakibasa mwesya rubazu tinchega kandi tukirigamo audio noreba program center tutura kandi ugo no mcyara Faustin njawa mureba emirimo yakora niyejo ejine mirimo yito abinja bishinke 20 jireba ngo nemirimo y'amani nemirimo y'abashija konka wona kujangu buri murimo go mushija gukora n'umukazi oshemeye kubana gukora kandi agenda uko kuteka ejine program center tutura tuyo tumuraho konka ntiza kuba tugaraka na Faustin utaragaho